Ajusote Lisu Times doshe be putu kwabi hoa be fulango ngwami nye nenda ngalo. Jerusalem kwa Pilish bubu US don hi joma da be ma do. Jerusalem kwa Pilish bubu US counselor hi she ma da bi ni to ni sati ko sati ha cho nye. Do be pyo zi de kwa yesli kwe 只这火色 Naftali Bennett 是加木加弗拉罗。去年 US 不国的么是帕达马 Antony Blinken 里，霹雳是不表示国主家的 USA 只的hin 就拉那么的 set 的我比贝弗拉马的来对付拉马亚罗。Pilish bunye Jerusalem budo tichuma mute wani shetyamangas yesli bunye yiwa setya tapo Jerusalem nye yesli kwekwabi haji madabi koro tamangalo